Sembut Menteri Rangba Kajela ubak Preston tensong ubadan hapadeng kajing shitom ha kakatway tarik nailur, lapan kenriak no syak nong bak Delhi na kabenta banyo syuk-syuk ya kajing semar gabak kambiang. Lapan kenriak no ya Deputy Chief Minister sya Delhi na kabenta banyo syuk-syuk ya kajing semar gabak kampaka, pentip Commissioner and Secretary ka Sorkar Jela Vijay Mantri. Kani kajing penkenriak ya ubak Preston kelawan long ru hadian beuladan hapadeng kajing syak sumar hapuat Nazareth Hospital Shillong, namar kajing kempang kensan ha kendai trik menta ubnai, na kajing shitom jinglang senam hajan jabing, subdural hemorrhage. Ubak Preston udan hapuat ICU hapuat kajing kemik beniak jongki doktor, haswa ban penkenriak no ya u. Ha kawaipat kabenta ka National People's Youth Front NPYF, kaai kajingkit bok ya Union State President ke NPP ubadiru sembut Menteri Rangba Kajela ubak Preston tensong ba unyo no ya kajingkot jingkya. Presiden ke NPYF uloong. Ubak Preston ula kamyo bor hadian ba ulayo ya kajing sumar ba kinongelam ke NPP baro kikit bok ba unyo no ya kajingkot jingkya kabapura.